Njengamanje sila ekwamayimayi sifisa ukuthi ulive besifisa ukwenza ngo1 sesiphucele ukwenza ngo2 sikijima manje ama-police station la kunensizwa ezi12 eseyiboshiwe ebesihamba nazo kodwa ke amaphoyisa ayekhethela nje abantu afuna ababophe masuka lapha nje aqedela ulive sesinyukela la eJipe police station siyokhipha lezinto zizokhishwa lezinsizwa ngoba amaphoyisa asiphathe kahle wona ngendlela ayiphathe ngayo aphambuka nje nawo la ngaphambuka khona ukuthi abophe lezinsizwa bese kuzothi induna zona iqinisa silenzanga lokufikela ithunzi sikaZulu iqiniso likaZulu ngoba uma kube khona inkinga beyikhona bekufanele umuntu oqala ambophayo yimina ngoba mina akasengimeme umuntu mina ngisholo mina njengomongameli wamabhinqa ukuthi mina liza kwamayimayi uza kwamayimayi ngisholo lo mina angizange ngimeme umuntu mina ngaphinde ngazokhuleka einduleni zenhlabathi nezipheke abantu besilo eGoli nabantu bakamntwana eGoli okubalekile ukuthi konke lokho sikuhloniphe sivikele ngoba obaba semahlonipha kodwa obaba badala kungenzeka kube khona umlilo abangawuboni iqala siubone sizingane induna siyahlonipha iphethe amastelo baba umhlongo baba unkabelo oshalazile kodwa ufuna bakwamukele ukuthi nathi singamahala njonjo siyayibona impi isuka ingakafiki izona thina masimbo bantwana okumele lokho bakwazi ukuthi nabo bakwamukele bahloniphe futhi bazi ukuthi sikusasa ngaphandle ke bona uma bethi asidonsela udakeni thina fela sizophizowakha amanxiwa odakeni sizokwakha umuzi odakeni siphile odakeni sivumela noma yini yabona leyo nto leyo ngeke izenzeke uma ngabe thina sikwazi ukubona ukuthi la kuhambe kahle lokho esikushoyo njengamanje njengoba sila kwamayimayi inhloso yethu bekuzolwela isithunzi sikaZulu ngifuna ukuqinisekisa iningizimu Afrika yonkana as a president of the Bhinqa Nation ukuthi sinqobile singuzulu sinqobile ngawo yonke indlela ukunqoba kwethu magaga kithi maqhawa kithi bomasikani bakithi mabhinqa kithi mazulu kithi ngifuna ukumqinisekisa njengomongameli wenu owakhonjwe isizwe samabandla wonke indlula mithi yamakhosi ingafinyelela kwemkhakha kodwa kokunye amaphiko ayo awafinyelele ngifinyeleleke eGoli uPanyaza Lusufi ucommissioner wala eGoli ayikho into yephoyisa engakhishwanga bengiqala mina ukubona abantu amaphoyisa engaphezulu kwabantu ufanele ngabakho bakhona la wamayimayi nomayimayi uyayiqala ibhizi engaka savinjwa masifika la siqale Denver sadlula eJipe masifika eJipe insizwa zathi hayi bafethu asihambeleni phansi ngoba sekuseduze bashuthi zigaqene zigcwala amatekisi ezini vele imvumo yokumasha asinayo vele ngoba bevele singamashi besihambela siyozosela inyama kwamayimayi sizobabaza umhlola ukuthi kungenzeka yini ukuthi kube khona isitabane esingavulula ngemvunulo kaZulu sithi siphikisana negama esikhiphileyo ukuthi cha ayisikho sitabane esizophinde sivunule ngemvunulo yakwaZulu mina ngizomlando wamchunu ngisaphila elezo bonke abantu abanezikhundla kwaZulu noma ngabe uyinkosi noma ngabe uyinduna noma ngabe usendlunkulu kaZulu uma ngabe lokho engikushoyo kuyiphutha thatha umkhonto ngikwazi thatha umkhonto ngikwazi impepho yethu isiko lethu imbenge yethu udengezi lethu lempepho inkatha yethu ingavunulwa abantu abaphikisana nesiko
ingavunulwa abantu abaphikisana nenkolo. Religiously they are not accepted. Ngelinye ilanga kwenzeka isimanga la qhamuka khona abantu behlobo belalala bothi egcikeni njengezilwane bakhuzwa kodwa bangabajazwa kwathiwa ayibarong futhi baqhubeka balala nezingane zabo kwakhulu kubabaza kwathiwa ababulawa sebebhedile kodwa iSodoma neGomora lele ngikhuluma ngalo mhlazana indoda ilala nenye indoda umfazi elala nomunye umfazi ilapho uNkulunkulu athatha isinqumo sokulibhubhisa. Namhlanje alikho ngisho imap of Africa, alikho ngisho imap of the world. Izwe lakhona ngendlela labhubha ngayo ngendlela uNkulunkulu ayithukuthele ngayo ngendlela imvelo ayithukuthele ngayo ayiphindanga laphila phezulu komhlaba. Ikhuluma lokho njengokuthi eAfrica into ephila njengamanje uZulu odudukwe laba bale amahazibe aphila a natural life. uZulu ephila leyo nto amakhoyisana ephila leyo nto ithina kuphela that we still preserve an animal skin in Africa, but the powerful kingdom in Africa is a Zulu nation, is a Zulu kingdom. It can never be raised again and it can never be prosper again through the kingdom a culture and the kingdom association. uNkulunkulu yokhomba nje uhlanye, then our life will be safe. Namanje ngithi mina mangiphila mina ngizona lokumchunu. I don't pretend, I don't do anything, I'm straightforward. So means ngibonile nje act ngithi mina njengamanje I'm challenging you. So means ukuthi ucele izitabani zakho ngoba wena umoshe izwe ukwaze uhamba uyozala wathandana wazi wena umuntu esifazane enqunu wazi indoda inqunu ngeke sizwe ngawo phezulu komhlaba wazozala ingane wenza konke okwenziwa indoda esifazane waphinde wazokwenza amandla angavumelile phezulu komhlaba thetshela izinja zakho uyikhuze zixolise ngaphekwa lokho uma izixolise izinja zakho niphume ibhodwe lenu sesibongile ane kwalokho masike sambona oyedwa wenu efaka imvunulo kaZulu ephethe isihlangu sikaZulu efaka umqhele kaZulu mina njengongizwe umlando wakwamchunu kusukela manje noma la noma nihlangane khona nathi sobe sikhona la noma nihlangane khona nifaka imvunulo kaZulu sobe sikhona uchithe ngishebo socaca ukuthi ubani umdala ekukho neqanda sengishaya I'm declaring this statement as a president of the Bhinqa Nation to say that izitabane they must fuck off. You must create your own. Own your own. Not in this country. Not here. I am the president who decides what happens. Not the president who mumbles things. I don't fear any constitutional ruling. Angikwazi uzositshela nini ukuthi zinja izothi nina kimi thina asithathe ibongo zabafazi naqala ngeabortion nathi bese emthethweni wesibili nazoshaya umthetho ukuthi amadoda bakhalonodwa eshaya umxhiba lo ngazele umuntu uthi uthola umbheki amanyala kaMongameli kaKhongolose wesibili wedemocracy after dayisela belungu sadayisela belungu uMandela benututhu uphinde futhi wazoba uThabo Mbeki washaya imithetho ephikisana nobuntu nesintu emveni kwalokho namhlanje sisemanyaleni ushaya imithetho yokuthi ke asiba abafazi ke manje ngoba vele nifuna ukumema imbongolo zangaphandle zizoba in charge la
asime umntwana sebehamba ngiyakutshela mina ithi mina njengomongameli wamabhenci angihambe ngedwa lapho ngihamba nabafowethu yebo engifuna nabo bePaul ukuvimba kwethu kwamaye bekuvinjwe nje bokunqoba sinqobile futhi bingekho ipi ebesiphelele besithi thina sizobabaza inkabane lezi ngaphakathi bagiya igeyizi kodwa nginesiqiniseko sokuthi mina kulempi abane silwayo into eyenzekile izo izinduna ezikhulumele phansi nabantu bomthetho isidingo singekho lokho akulungile lokho ngibe mina ngikhulumile la ukuthi mina ngizobaba umhlangano naso obaba ngiyabahlonipha ngisazohlangana futhi nabo ngoba umuntu ophethe uyahlonishwa noma imbono nezenzo zakhe nemizwa yakhe kwesinye isikhathi kungeke uhambisane nayo njengamanje mina is the president of the Bhinqa Nation I'm saying we are safe as the Zulu Kingdom we are safe as South African people who are pride of who we are. Kodwa ngithi that is siyabonga unike ithuba loPaul ngale mfuthu lesigame that is hayi ngoba esho nje umntwana othi ke cha hayi ucela ukuthi izwe libe lodwa ingahlangana labantu laba ukuthiwa ke ibona ukuthi ke bazohlupha thina abantu bala emzasi no baye labantu abangumpheli cha asifisi lokho ukuthi iqhubeke umntwana nje ufikelela namhlanje sisuwele eMountaineer ehlala khona koDenver na koJP imoba solungisana naye ukuthi ke nalento le angayifunda nathi asifuni bafowethu asifuni ngeke ulale nomunye umfweni ebe umfweni ngeke ulale nentombi ube uyintombi siyacela nje bafowethu ukuthi ke sibona namhlanje ke le phambili umntwana ngoba esitshele nje xa uthiza ukuthanda nathi asikuthandi sisuka sonke ke le emakhaya amahlabathini kwanongoma siyazi ukuthi ke into engafuneka ifuneki nomntwana obeselele nje uyazi ukuthi ke abantu bakuma into bathi bayifuna siyacela ke bafuna ukuthi ngoba silana nje eGoli umntwana esikhiphile namhlanje umyizo omkhulu ukuthi ke size simbhekise into angayifuni nathi asifuni ngeke kuthulane nomunye umuntu ebe egqoka ibheshu lakithi nathi sibe sazi kahle ukuthi ke ibheshu gqoka umuntu wakithi uqonja ibheshu umuntu osifazana ngapha wendoda usenza umuntu osifazana gqoka ibheshu uqonja ibheshu ngoba siqala ukuthi kahle kahle thina abantu bakithi asifuni engcolile omunye umuntu engathatha ngesandla lakhe lokuthi ke hayi ubani uyabhedwa akabhedwa ubhuti kunimekhelisa phela inkele semntweni masa abantu bakithi bazulisa abantu bakithi kwaZulu into elonje asifuni into ebheda nje secela nasifuni sinto eyodwa nje sinto eyodwa thina phelela Zulu esisuke eMountaineer nasemakhaya kuphethekwini kuphi nakuphi sinto eyodwa bafethu ukuthi into ebhedayo asifuni imqhelo amabheshu aqoqa abantu laba kwamba kuthiwa batibona bazithi abantu bazinsizwa namhlanje asifundo singasuka sithatha ibhamu zethu yonke into le sobulala abantu labo abayabheda akalo ubhuti mayekhuluma ethi ke into ethiza la ifuni uqinisile wamsana nathi ukuthi asinawo amandla ukuthi ke sibasuse la kodwa wanamhlanje ufikile ukuthi ke into ethiza la ifuni akayifuni ngeke boshela iqiniso sabona uhulumeni uyabheda wabophela umuntu umbophe iqiniso hayi bafowethu siyabonga bafowethu sesinto yonke ndaba ezithi ukuthi besicela ukuthi nayinsizwa lapha yakwasibiya sinawo lapha nawe sesiyibone ihleka kakhulu lapha enkundleni zokuxhumana angimazi noma nawe uyiso noma uzovikela zona nokuthi kuba mbongolo ngoba nami legushini esekhanda labe ade ngabambeza ngayo mina ngithola ibhola yabazithatha cha sibingelele babukeli ushawe yini lapho ubuyoza bukuba ngawungubani lapho lo ufale awukahle mfowethu hey
hayi kulungile ngiyabonga nekhonsi lebafethu hayi ngiyabonga ngabona manje abona uthu ani nekhonsi lebafethu ngiyabonga yeah hayi wentana hayi cha ndabazisha ukungena nje lapho kulokho kushoyo yikho ukuthi cha mntwana singasemva kwakho ngabakho sithi phansi nemvunulo eqashwa la ngoba sizizwa nje asithanda ukuthi isithunzi sethu sigcine mhlambe sidiceleleka phansi ngenxa yabafowethu ke abangayiqondi ukuthi baye umhlubuli empilweni ubuhlungalo lo wakasibiya yilokho nje ngokusho siyabonga message futhi mhlawumbe ngenyawo njengoba futhi nawazi izimo esibhekene nazo ukuthi banomlungelo lomthetho sisekelo labantu besiphilile nabo futhi uma emayina simcimbini befikile biphathe inhlelo egabele ezahlukahlukene sibajabulele bese stage singanankinga nabo indaba iqala la ekuthenini bese nekumncele awuthini uPaula wakho baweqela umncele lapho endaba ezithi ukuthi bewubulilo obufanayo bese belokhuza besebenzisa imvunulo yamakhosi baweqela kakhulu umncele lahlahle befuna bayajeza ngesijeza esithile sakwazulu kodwa ke sizothi ngoba phela siphethe uhulumeni vele othi ayilime ziyatsheni ayikho into esingayenza kufanele bejeze bona lo hulumeni iyajakhithini ngalo hulumeni ufuna ngiyazi lapho okay ukusho ukuthi manje ke ubani waplana ikusasa lo muntu ebekeke bekhona kulona angaba khona kulona ngoba embulale lo onombono wekusasa ngesidlala ezinje ngithi mina ngiyayiphaka manje bafana bakithi ngabethi njengoba benestress ezingaka stress sabo sesibeyond yabona khona into beyond repairs istress sabo sesibeyond sizobamba imhlangano kanjalo wethu engenampi engenangimosha ngoba namhlanje besingazeli uzomosha kodwa iqiniso limile ukuthi asilungisizwe manje ukuthi siqale into entsha iqiniso limele ndaba ezithi alimele lithi asingasukungcoliseka yini kusuleleka ngoba manje lento uyabona uma kuthi ufa imvunulo njengamanje ukuzulu kodwa manje uma usuyifakile uthola mhlawumbe uyaphazamiseka kwezinye indawo noma mhlawumbe umuntu ongaqondile kahle ongenawo umgogodlo uba indoda iqiniso isifaka njengohlanga lokwaZulu ukuthi kushuthi namaZulu ayiyo lento kanti cha sizothi nje phansi ngabo umuntu osisibhuku lapho uyabona kakhulu ukuthi uyabona wasibiya futhi nawe uqhambisa ibhinca bethu online siyabonga mfowethu neqiniso ukuthi uzoseseka futhi siyaqinisekisa ukuthi siqhubha inkulumo ithini nesisilungise izwe futhi sibhalele nohulumeni esigabeni sokuthi umthetho ukuthi imvunulo yethu ivikeleke njengeyamaphoyisa neyamasosha namakhosi awasukume ekwazi ukuthi esizimela uvalo kuthiwa is not ukuze makuthiwa is not allowed kusho bani amakhosi siyacela impela ukuthi asuke esivalele kulabo bhuti la evale nje kodwa imvunulo uma umfana ongesiyona umfana ungayifaki finish iyavuma lapho akhona azokwenza amakhosi lo kodwa amanye ngeke akwenze ngoba la mfowethu kunenkinga khona uholelwe isitha esiphikisana nomhlaba uholelwe isitha esiphikisana nobuntu nesintu nesiko sikuholela imali uyithathe leyo nto leyo ngosiko lothi idla kubi inkosi kufanele abayiholi ngabethi uma iholelwe uhulumeni oyisitha sempilo leyo nto leyo iyicala elijulileyo yabona lento yahlongozeka kanye ukuthi ikingdom yethu imele ngabethi siyidonethele thina siyimele ngekingdom cha uthi mina kuleyo nto leyo nje kufanele sihlalele phansi iqhamuka ngohlelo oluqondile sibe ne-kingdomship yethu emile strong engathintini bese siba ingxenye yokuthi siyingxenye yezwe leSouth Africa ngokahulumeni kodwa ngokingdomship in terms of finance we must be independent ngoba manje ukudla ambathe isitha yafana nokudla igrocery yeshengelo ngakho siyabonga amen siyabonga